Nije ništa. Ko ne zna to i ko ne sluša taj dio, on teško razazna riječ. Mi kad čujemo njegovu prvaka, njegovu prvu riječ, već znamo koja je pjesma. Ja, oni već znaju. I već znamo koji je glas. Šta ćemo zapjevati, ja. Jer to ima 100 glasova, te pjesme. To je puno glasova. Čekaj, ajmo to objasniti. Znači, jedan je taj koji vodi, prvak. a onda šta? Koji su još A glasovi? ovi što... Svi drugi moraju biti jednaki. Oni su bas, oni zalažu... Znači zalagač, nije bas, ovo je navikač, nije Kaže bas. se zalagač. Ovo je zalaganje. Oni zalažu ili sad u nove vrijeme se kaže prati. Ja mislim da se narod oblikuje na podneblju gdje živi. Tako da vi ovdje na Balkanu, pa i ovdje u Sloveniji, koja je relativno malena država, ako gledamo neke veće države i Jugoslavija, da se mogu razlikovati kulture i način pjevanja od prostora gdje ljudi žive. Tako da ljudi koji žive na brdima, u planinama, obično imaju taj iza bas. Zbog same konstitucije planina i oni taj na način dobijaju eho, i to zvuči još moćnije i još jače, što je suština samog čovjeka da se čuje dalje. Onda imamo jedan, recimo, primjer Vojvodine, Slavonije, gdje opet ravnica. Tamo ljudi mnogo tiše pjevaju i pjevaju u jedan glas. Zašto su pjevali na manjem području? Jer oni nisu mogli svojim glasom da nadjačaju instrumente i tamo nema eha. Taj način pjevanja je izuzetno težak. I postoji pored ono što su pjevali, postoji tu pjevanje na glas, postoji pjevanje na bas. To je izuzetno teško i to nije za svakoga. Sve što se obavilo nekad na selu, fizički rad, kopanje kuruza išlo uz pjesmu. Jedan red se kopa, a nazad se pjeva, a ne kopa se nazad u rikvet. Stalno se kopa s jedne strane, a kad se vraća pjeva se. Ideš po sjeno, kad završiš sve sjedneš gore i trojica razvuku. Pjeva. A jel znate koju tu pjesmu sad, na primjer? Znamo, to je ova što vi pjevamo, to je ta Ojkač. Ne, pjesma koja je i tekstom bila... I tekstom, iz onog perioda, kad se sjeo kuplo. Šta se je pjevalo? Eto, recimo ta Ojkača, na bari je povenula trava, gdje je mene ljubila gara. Znači, bara... To će on, evo. Recimo, kako se polako pjevala ta pjesma Ojkača. To je isto bio tempo života. Da. Znači, tempo života, ona se nije žurilo. Polako se pjevalo, još možda mi pjevamo malo brže. Jer da se isto tempo napravio tako da malo brže sve radimo, a onda se pjeva još sporije. Znači, tu nema brzine, tu nema žurbe. Što više razvučeš, to je bolje. Ja sam u Ljubljani bio, recimo, u školi, ja sam jednog čekao. Ja sam došao, on je bio dolje u selu. Mi smo
cijelu noć znali da odamo po selu i pjevamo, nas dvojica sami. I poslije kada je nešto, ili se kuća pokriva, ili se bunar iskopo i to sve, onda se svi sastane pjevati i ti stari ljudi koji su pjevali te stare pjesme, nisi ti mogao sa starim ljudima dođeš sa njima, da ti pjevaš. Drugo se mora je rekao, kaže, ajde malo. dođi malo, kaže, ali polako, nemoj se derati, polako. Ko je prvi došao u Celje od vas? Ja sam došao davne 1969. godine. I koliko si imao godina tada? Tada sam imao 14 godina. To si došao u školu? Iz osnovne škole, u školu došao sam u Zagorje, u Savi, kao u Knapovsku školu, poslije sam se preselio u Ljubljanu, u željezničko gradbeno preduzeće i tamo sam završio zanat. I kasnije sam došao tu u Celje, 77. godine. Celje se dosta dobro promijenilo, u pozitivnom smislu. Pre je bilo, šta ja znam, bilo je par blokova, sad ima puno blokova, imamo ove kruze promete. Izgrađene dosta autocesta, puteva. U bistvu sve kad oduzmeš i sabereš je dobro, u pozitivnom smislu je dobro. Došao u Celje, znaš koliko sam bio? 3 sata. Prvi voz što je išao za dolje kući sam već sjeo na njega i vratio. A čekaj, to si došao Sa ocom, prvi put me doveo negdje augusta mjeseca, u septembra počinje škola u Štoravu. On je to sve sredio, dogovorio i kaže, idemo. Dođemo tu, ja ne poznam nikog, ne znam jezik. Šturnemo tu gore gdje on stanovo i odem na željezničku stanicu, nađem jednog komšiju, gdje ideš, kada idem kući. Mogu ja s tobom kada je vlake prazno. I vratim se. U stvari ni bilo još vremena za školu. Nisi ni ljekarski napravio? Ma ništa nisam napravio. Sam došao nakon možda 3 sedmice, kažem, jedan rođak, on je išao u školu u Sarajevo. Kaže, šta si tiraš, imaš ići 3 godine u školu i 3 godine imaš to da odradiš. Šta je to 6 godina za čovjeka? Pa sam ja onda počeo plakati. Ali eto, dan po dan, eto, sad je već 44 godine kad sam cijeli. Da viš ti 40... 76. Od 76. A znači imao si oca tu? Bio otac. Kad je on došao? Pa on je negdje došao... Pa negdje 72. godine. Aha, nije to. 72. Nije puno, jo. Nije da. To su ljudi dolazili, recimo iz našeg sela Maričke su dolazili, došla su dvojica prva koji su došli tu raditi. Ovi traže radnika, tu je bilo iz našeg sela recimo možda nekada bilo 20 ljudi i 30. Nas je bilo učenika iz našeg sela ovdje, tu na Škimcu gore, sigurno 25. Došao sam, nisam imao blage veze u slovenskom jeziku, a škola je krenula odmah. I profesor kako kaže pika, ja pišem pika. Kako kaže vejca, ja pišem vejca, znaš, ne mogu stizati. I onda meni vidi sve skupa, Zoki, nije čudo što ne stižeš, pa to se... Pika je tačka, a vejca je zarez, u mene je to sve napisano u svesti. I znaš šta mi je bilo smiješno? Posebna salama. Posebna, kad kaže u trgu, posebna. Kakva je to, rekao salama, tek posebna. Mene najsmješnije je kad je rekla dvopiće. Šta je rekla, Da, najzanimljivije je bilo to što nismo znali jezika. To je bilo... To je za svakoga bila jedna šokov. Posle toliko godina braka, opet da to postoji, ja to Na primjer, mogli bi opjevati, na primjer, dolazak od Celje, na primjer, kako se je došlo, ne znam, voz. Pa dobro, to bi bilo malo teško. Imamo li jednoga pjesnika tu, koji bi to nama sigurno neki tekst mogao napisati. Mi prije zaplakali kad to onda mi se isplaćili. Kako da ne mogli pjevati. Kad je god išao na Sarajevo u 9 sati, ja sam plakao. Ja sam bio u Trbolju na separaciji, tamo pored pruge radili i vidim, kaže, brzi vlak za Zagreb, Sarajevo, Ploče, kaže, stiže na 3. kolosijek. Mene odba suze. Mi smo napustili sve dolje. Recimo i prijatelji, društvo i komšije i školske drugove. Imao smo malo obaveze. I sad kad dođeš dolje si Slovenac, a ovdje si opet Bosanac. Niko i ništa. Aj onda jednu krašku da ja vidim. Evo sad će. Nema ra, bez ne mora. Oj Miloš. Oj Miloše, povrati me mio. Jesi skoro u glavu čubi.
čekaj, sad ti si znači mlađa ta generacija. Da. Koliko je sad među tvojom generacijom ima interesa za ovakvu pjesmu? Vrlo malo. Vrlo Pa malo. otkud kod tebe? Pa ja sam, da kažem tako, isto dijete sa sela, rođen sam na selu. Moj otac je pjevao te pjesme, moj djed je pjevao te pjesme. Tako da mi je to ostalo mi je nekako lijepo i za slušati i za pjevati. A što se tiče moje generacije, jako malo, da kažem, omladine sluša, a i pjeva tu muziku. U našom selu, ja iz mom komšije i kumovi smo, što kaže, odrasli smo. Znači, iza nas dvojice, ovu pjesmu ne pjeva niko više. Da kažeš da imaju mlađi, da Pojavilo se nešto sad mladi, momčići. Ja pričam, pojavilo, znam moje selo, Znači, nema da pjeva ovu pjesmu. Totalno ugašeno. Eto. Meni je to šeć. Volim to slušati zato što me podsjeti me na Srbiju, Bosnu i na te države. Ok, glazba, ali kao nije ono što bih slušala. Sad za moje godine. Nije moj stil, ali poštujem to. Meni je fajna, samo mislim da je malo preglasna po pojavu. Ne se zdi isto, sam pač niko ne bi to poslušao. Meni se čini super zato što sam odrasla s tom muzikom. Meni se isto stivi, sviđa. Pa sad nemam neko baš kao mišljenje, ali mislim ako im je to nešto što vole da rade, mislim sasvim top, cool. Meni su oni stvarno super, zato što nekako održavaju tradiciju, ali ne slušam to u slobodno vrijeme. Ja znam one sin, kad sam ga vozio u školu, bio tamo 4. razred, i ja u krajišku nazbijem auto naš, pjevam, gore Drljača, šta ja nemam. Kad su represivi po školi, Ferati, daj se moći imam to. A neko malo ti. Na vodu lako Milane mi pošla sajma. Na vodu lagano. Pošlo? I na noge i na bijele ruke. Ampak boš ti to pela, pa se ti jaz pridružim kot prvi. Ali ga jaz moram peti kot prvi. Aha, bi reč, da sam zraven kot prvega. Ja, lahko, ja. Jaz sem lahko sama druga. Samo boš morala bolj glasna biti. Ok, bomo pol mi prvo umjereni, pa boš ti enkrat počimarja, pa bom jaz drugič. Samo je prvi dio počimarja i ono i na bijele, i na, samo tam si, ko je pauza, i na bijele sam že zdraven. Prvu strofu počni ti, pa bom jaz drugu. A u redu. Zlatni topi u gradu udariše, zlatni topi u gradu udariše, naša neviknicu postaviše, naša neviknicu postaviše. I na noge, i na bijele ruke, i na noge, i na bijele ruke, naša nelojalti žalade, naša nelojalti žalade. Što se tiče seoskih napjeva, već prije sam se dodirivala, ali
vezano iz kuće izlazilo sa strane djeda Nane ili ne znam, mojih ukućana. Jer i moja majka i otac su sa sela, što se tiče bosanskih korijena, došli su ovdje, pa tako, ja sam ovdje rođena i sve, ali eto, slušala sam kako pjevaju, ne znam, pusti mi neki snimak ili odvedu me na, ne znam, neki događaj i ja to mogu da čujem. Moja baka. Šta, više? Je. Sama si počimalja, imaj to samo vidjeti. Došlo do konca. Ovaj sigurica se samo vjerujem. Mene majka njeguje i gaji. Mene majka njeguje i gaji. Ne smiju me dragi karat tvoji. Ne smiju me dragi karat tvoji. Moj prstenu na prstu verenu. Moj prstenu na prstu verenu. Što te uze da prolivam suze. Što te uze da prolivam suze. Pa lijepo se osjećam, mislim, volim i vidim da mi ide i da moj glas to može da iznese i nekako bi volila da danas sutra, pošto sve manje i manje se pjevaju selski napjevi, danas je selo nekako to ljudi smatraju kao to bože sramota, ne, ja baš mislim suprotno. Jer je mnogo teže otpjevati nešto sa sela nego neku gradsku, na primjer, pjesmu. Šta ti znači kad pjevaš? Ja bih rekla da meni ovako kad nas čujem skupa, meni znači neki dodir sa Bosnom. Pošto ipak vidi se ta kao dupli identitet. Vidjela sam se kao Bosanku i kao Slovenku, ali ovdje sam ono što jesam. Znači moj dodir s Bosnom ovdje. Neki merak. Neki merak se probudi. Ta čežnja za Bosnom ovdje je na mjesto. Zato je i ovo posebno. Ja. Ovo je neki naš kafić gdje mi možemo sebi skuhati i čaj i kafu i ipak otpjevati nešto i za dušu. Možemo mi sebi uvijek pustiti na našem zvučniku, na YouTubeu nešto, ali mislim da je ovo nešto vrijednije i mnogo ljepše kako tekstom, tako i melodijom. Ovo probudi neku emociju. Ja mislim da u svima nama, evo, neka one kažu, da ne pričam samo ja. I ovo naše skupljanje je prirodno, vidi se da je u krvi našoj. Da si ovdje srce. Ajmo probati, 3 i 4. Zaspao mi je dragi na zelenoj travi, bijela vila, oko njega vile, kolo uhvatile, bijela vila. Tako da zdaj tretje leto, kar smo tukaj, uživamo. Prej smo bili, pa kot sem rekel, v Ljubljani. V bloku. Nekako sem imela pa vizijo za kaj takega. Tudi s to željo, da se preselimo, sem imela tudi željo potem, da si hrano sama pridelava. Da imajo tudi otroci en prostor, kjer se lahko igrajo, da ni v bistvu že takoj ulica. Imam koroške, imam srbske, makedonske korenine in jaz
Jaz gledam na vse to skupaj kot eno bogatstvo. Ne. Makedonska na blues način. Vse sploh sem prežet s tem, kar se dogaja v okolju. Ne. Jaz tudi, naprimer, že ko sem začel glasbo poslušati, že moja mama je pela makedonske ljudske pesmi, moja babica je koroške ljudske pela. In vse te pesmi, vsa ta glasba, takrat, ko sem še živel, ko nisem obdeloval zemlje, sem poslušal, ker v bistvu ta glasba je prežeta z delom na polju, z urejanjem, s preživetjem, da se ti sam pridelaš hrano, da si samooskrben. V bistvu glasba nasploh velikokrat opeva, se čuti okolje. Jaz pravim, da dostikrat v glasbi lahko vidimo pokrajino, lahko doživimo zemljo, kjer človek živi, kjer stoji človek na tej zemlji, jo obdeluje in potem poje tudi, ko dela. In jaz mislim, da vsak človek bi mogel imeti izkušnjo, malo bolj se povezati z naravo, se malo odlepiti od telefona pa televizije, pa nekako začutiti material, zemljo, les, malo roke not v zemljo potisniti, tudi brez rokavic. Vemo že od nekdaj, da so po celem svetu so ljudje, ko so obdelovali, ko so živeli, so peli, so hodili, delali ritem. Naprimer, črnci, ko so, kot si omenil, obirali bombaž, potem, ko so lan trli tukaj pri nas, ne. Različne stare pesmi opevajo, kako se je tudi svet nekako spreminjal, infrastruktura, pa človek, razmišljanje človeka. Ne. Ti, ko špilaš na orgelce in si predstavljaš, kako je ta glasba nastajala takrat, ko so neki ljudje težko delali na polju bombaža in nabirali in je takrat nastala ta glasba. Počasi prihajamo v situacijo, ko bomo mogli otrokom pojasnjevati, kako je bilo, ko je bil sneg. Ker snega bo vedno manj in ga ne bo. In boš pač mogel pojasniti, ja, pa je bilo. Mi, že naša generacija, se spomnimo zelenih zim. Pač bil je sneg, ampak je bil v hribih, ni ga bilo tako. Kot moji starši govorijo, ja, pa pade sneg novembra, pa je do marca, Pa takrat so koline, takrat je to, zdaj je tega več ni, Tako da tudi ta narava, ni več nekaj, kar ti lahko opaziš v živo, ampak je to nekaj, kar je včasih bilo, Svijest. Recimo ja sam danas napravio, na primjer Ljun, napravili smo danas recimo pješke, odeš neke stvari obaviti pješke. Znači ja sam bio u gradu, danas nešto obavio tu, išao kod doktora, idem pješko, znači 3-4 km nije problem. Danas svako hoće s autom da ide za 500 metara. Ode do trgovine, razumiješ, to je pješke otići milina, treba auto. I samo ne može na svoj sprati. I to sve mladi, Autobusi su danas prazni, recimo, gradski autobus je prazan. Imamo se autobusi gradski svaki 15 minuta, na primjer, štore, cijeli 5 km. Svaki 15 minuta imamo se autobus. Imaš iseda, ali je prazan. Znači, govori se puno o tome kako se cijela kugla zemaljska grije, led se gore topi, ne znam, 30 stepeni u Sibiru po ljeti. U Engleskoj snijeg
pola metra pao ovo dana u Engleskoj, gdje nikad nije bilo snijega. Da. Tamo na otoku. Ali koliko možda razmišljate o tome u kakvom će svijetu živjeti vaši unci po tom pitanju? Da li je to neka tema koju ikad se poslije? Je tema, o toj temi se mora pričati i ne znam da li je moguće nešto još učiniti za to da se to barem ustavi. Da ne ide još u veću... Normalno da razmišljamo. Kad dođeš u te godine i imaš unuke i to razmišljaš. To puno ne odlučuje. Priroda, ljudi su uništili prirodu. Mi smo uništili prirodu i priroda nas sada kažnjava. Tu je tu. Siromaštvo je vladalo u svijetu te folklore. Onda su ljudi iskorištavali sve virove što su imali. Mi danas živimo u kapitalističkom društvu. Kupujemo, bacamo. Ljudi su tada zaista od nekih... Oni su, na primjer, nošnju pravili po godinu dana. I to su oblačili samo u rijetkim situacijama. A obično su imali samo jedne ili dvoje hlača. I mislim da su oni mnogo više šparali i reciklirali nego što se mi danas pravimo. Ili drugi način života. Oni su pravili sve od prirodnih materijala. Danas na meni ovdje ništa nije prirodni materijal. Oni su sve što su pravili od prirodnih materijala, sve su dobijali iz prirode, ali oni su to u prirodi vraćali. A mi to nažalost ne radimo, jer ja ovaj duks vjerojatno ću nositi još mjesec, 2 dana i bacit ću ga u smeće. Jel me način života u suštini tjera čovjeka na to? Ne bi te volio. Da se nisam... Čekaj. Tebi doselio. Da se nisam tebi doselio. Moje, ja bi te volio da se nisam u tebi rodio. Rekao sam, celje moje ne bi te volio da se nisam u te doselio. Ajde, može, ajde. Oj, celje moje, oj, Aj malo još zapjeva tebe. Budre mi pozdrave, uzdrave. Mislimo da ćemo se još vidjeti. Ko će zaključati ovo? Imamo mi tu jednoga. Ima mi ključara ovoga. Imamo mi jednoga. Hoćemo, sve ćemo pogasiti. I stićemo i na utakmicu.